Igicamunsi cyiza kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe, reka twongere kubaha ikaze ndetse tunabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kuri buri muntu uba wahisemo kubana natwe mu makuru yacu ya buri munsi tuba twagiye tugutegurira gatanu kuri gatanu. Jya munsi y'iyo video yawe mbere ko dukomeza n'iyi nkuru ku buryo burambuye, hanyuma rero ubashe kuba wakora kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera mu rwego rwo kujya ubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu mu gihe tuba tumaze gutunganya inkuru ndetse no kuzitegura. Uyu munsi ni ku itariki ya 27 akaba ari mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2020. Abagize ibyago mukomeze kwihangana ndetse n'abandi mufite ibibazo bigiye bitandukanye namwe mukomeze kwihangana, nyuma n'abandi mufite ibirori bitandukanye mukomeze kugubwa neza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zanyu mu mirimo itandukanye muba mwazindukiye. Tujye kwerekeza rero ku nkuru ijyanye n'ibyibazwa niba Dr Jean de la Paix yaba yarishwe na FLN ku bijyanye n'uyu mugabo. Ubwo rero amakuru dukesha ikinyamakuru Rwanda Tribune bakomeza kugenda babigaruka, baribaza niba rero ngo General Dr Mupenzi Jean de la Paix, komanda rero mukuru wa CFCL Imvejuru, yaba yarishwe na FLN. Bashingira ku kirero bavuga ko uyu mugabo ashobora kuba yarishwe na FLN, nk'uko rero inkuru yanditswe n'iki gitangazamakuru cya Rwanda Tribune bakomeza kugenda babigarukaho mu nkuru yabo. Bavuga ko rero ku itariki ya 16 Kamena mu mwaka wa 2013 ikinyamakuru Igihe cyanditse inkuru ivuga ko muri gereza ya Karubanda rero mu karere ka Huye i Butare abagororwa bagera kuri 5 bakatiwe gufungwa burundu, n'umwe rero wari warakatiwe imyaka 30 y'igifungo bageze ndetse banaje gutoroka gereza. Ingiyo akaba ari inkuru yo ku kinyamakuru Igihe. Ikinyamakuru Igihe rero kikaba cyaragize kiti muri izi mfungwa zatorotse gereza ya Huye harimo Dr Mupenzi Jean de la Paix watahutse rero avuye mu ngabo za FDLR afite ipeti rya kapiteni. Nyuma yo gutahuka yahise aba umukozi w'uruganda rw'icyayi rwa Murindi ruherereye mu karere ka Gicumbi, aza no guhabwa buruse na leta y'u Rwanda yo kujya kwiga mu Bushinwa ibijyanye na siyansi irebana n'ibidukikije, agaruka mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2012. Iyo ni inkuru rero yabanje kwandikwa n'ikinyamakuru Igihe. Igihe rero cyakomeje kugenda kigira kiti Dr Mupenzi yavuye kwiga yabaye umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu ishuri rikuru ryigenga ry'Abadiventiste b'Abayiki rya Kigali, ariryo rero twita INIRAC. Hanyuma rero mbere y'uko agaruka mu Rwanda avuye mu Bushinwa yari yarakatiwe n'urukiko gacaca rwa Butare igihano cyo gufungwa burundu, by'umwihariko ari naho rero bivugwa ko yakoreye icyaha cya jenoside ubwo yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye muri EAV Kabutare. Mu mpera z'umwaka wa 2013 na 2014 Mupenzi Jean de Dieu cyangwa se Mupenzi Jean de la Paix yabaye rero nk'uwigaruriye ibitangazamakuru byo muri opposition. Iki gihe rero yari ndetse yaje yiyita General de Brigade, bityo rero mu itangazamakuru yatangazaga ko ayobora ingabo z'inyeshyamba zitwa CFCL Imvejuru ziteguye rero cyangwa se ngo ziteguye gutera u Rwanda no guhirika ubutegetsi bwari buriho kugeza muri icyo gihe. Hanyuma rero muri uwo mushinga CFCL Imvejuru yari rero awufatanyijemo na Dr Gasana Anastase wigeze kuba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. U Rwanda rero rukibohozwa na FPR Inkotanyi. Jean de la Paix yakomeje kumvikana ku maradiyo n'ibinyamakuru bitandukanye, ariko ubwo rero ntawongeye kumenya rero irengero rye. Imyaka ikaba ishize ari 6 ku bijyanye n'uyu mugabo. Mu bucukumbuzi ikinyamakuru Rwanda Tribune cyakoze, urabizi ko rero bajya bagera gutya bagakora ubucukumbuzi ku makuru abagiye atandukanye, cyane cyane kuri bamwe mu nyeshyamba na bamwe mu baba barigeze kuba inyeshyamba. Ubucukumbuzi rero ikinyamakuru cyakoze cyabashije rero kugera ku makuru yemeza ko General de Brigade Mupenzi wavugaga ko ari na pasiteri we na Dr Gasana Anastase ngo batangiye rero kugirana ibibazo by'ubufatanye n'umutwe wa FDLR hagana mu mwaka w'ibihumbi 2014. Mupenzi rero yari yarabaye muri FDLR imyaka myinshi ndetse FDLR yaramuhaye buruse yo kujya kwiga icyiciro cya 2 cya kaminuza muri geography. Muri degree rero yari sanze mbere yuko ayitoroka agataha mu Rwanda, akaba yaratashye afite ipeti rya majoro. Mu kiganiro Dr Anastase Gasana yagize rero ngo ibya Mupenzi yagiranye n'itangazamakuru yivugiye muri aya magambo agira ati mu mwaka wa 2014 nibwo twafatanyije na General Mupenzi gushyiraho umutwe w'ingabo z'Imvejuru. Mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa Kamena ajya mu butumwa bw'akazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ubwo rero akaba ari Dr Gasana watangaga ikiganiro ku bijyanye na Mupenzi. Ibyo ngibyo rero akaba ari bimwe mu byo yatangaje mu mwaka wa 2015. Umugambi rero wari umujyanye kwari uguhura n'abayobozi ba CNLD ubwiyunge ndetse no kuzashaka abayobozi ba FDLR yigeze kubamo kera, kugira ngo rero ngo twigire hamwe utwo cyangwa se uko twakora. Nagezeyo rero ngaho kumwakira neza baganira, ahubwo baravuze ngo ni deserteri watorotse rero igisirikare, baramufata baramufunga, tubura amakuru ye dutyo tukajya tunumva ngo baba baramwishe. Ngibyo akaba ari byatangajwe na Dr Anastase Gasana avuga ku bijyanye n'uyu Mupenzi wagiye muri Kongo mu mwaka wa 2016, agiye kuvugana n'abayobozi ba CNLD ubwiyunge bakaza kumukeka rero bakavuga ko ari deserteur cyangwa se uwatorotse igisirikare. Ngibyo kandi ntibyadutangazaga kuko dusanzwe tuzi ko nabo ubwabo hagati yabo bicana. Ubutumwa rero bwe bwa nyuma ngo nabonye ari icyo twita rero email, nubwo ku itariki ya 13 Nyakanga 2016 ngambwira ko rero yagezeyo amahoro, aho yagombaga kujya ko ubundi agiye gutangira contact. Dr Anastase Gasana yashoje ikiganiro agira ati umuntu wishe General Mupenzi yarahemutse cyane, yahemukiye u Rwanda n'abanyarwanda bose kuko yarazi ubwenge bwa gisirikare, azi n'ubwenge bwa gisivile nka Dr mu bya environnement n'amashyamba, kandi akamenya kuziri cyangwa se akamenya kuzurisha kimwe mu kindi. Hanyuma rero umwe mu bayobozi muri CNLD ubwiyunge yavuze ko General Mupenzi yabanje gufungirwa imweso mu gihe cy'amezi agera kuri 6. Hanyuma rero nyuma General Wilson irategeka atanga amabwiriza yo kwicisha cyangwa se yo kumwicisha inzara. Ku bijyanye n'uyu umugabo bakurikiranira hafi ibintu bemeza ko General Mupenzi yari yariyibagije urwangano yari afitanye na General Sinayobye Barnabe, kuko bamushinjaga ubuhemu buva ku mafaranga yari yahawe n'abafatanyabikorwa ba General Irategeka babaga muri Tanzania. General Mupenzi akayarira rero n'ubundi buhemo yakoreye General Sinayobye Barnabe igihe bari abanyeshuri muri kaminuza ya Lubumbashi. Ibyo rero akaba ari bimwe mu byo uyu mugabo yaje no kuba aryozwa ku bijyanye nabo bashakaga gukorana nawe ndetse nabo yari yagiye kureba kugira ngo bakorane nawe. Gusa rero aba bose maze kugarukaho, yaba uyu Wilson Irategeka nawe amakuru dukesha ikinyamakuru Rwanda Tribune mu bucukumbuzi ndetse rero no mu byo bagiye bibaza, hanyuma tukaba twarakugejejeho inkuru ivuga ko uyu mugabo nawe ngo yaje kwitaba Imana akagwa mu nzira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba ari n'umwe mu batanze iryo tegeko ryo kwicisha uyu Dr Mupenzi, General Mupenzi Jean Donape inzara. Nyuma yaho rero bari baramufungiye imweso nk'uko umwe mu barwanyi mu bahoze muri CNLD ubwiyunge yavuze byinshi bitandukanye ku bijyanye n'uyu General Mupenzi. Urumva ko rero niba nta gihindutse hashize imyaka isaga igera kuri 4 yose uyu mugabo abuze, kuva mu mwaka wa 2016 kugera mu mwaka wa 2020. Urumva ko rero nta kabuza ashobora kuba yarishwe nk'uko ikinyamakuru Rwanda Tribune mu bucukumbuzi bwabo bakoze, ndetse rero namwe mu makuru bagiye begeranya kuri uyu General Mupenzi akomeza kugenda abigaruka. N'ibikorwa rero by'inyeshyamba abenshi mu baba barinjiye mu inyeshyamba bagenda bahura nabyo bikomeye cyane. N'ibikorwa rero biba birimo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse rero Dr Gasana nawe akavuga ko ku bijyanye no kwicwa kwa Mupenzi byaba atari ikintu gitangaje cyane, kuko ngo no muri CNLD ubwabo abarwanyi baricana nta n'uwishe undi, cyangwa se ubwabo bakaba bagirana urwango kugeza ubwo rero bamwe bishe abandi. Ibi ngibi bikaba byaranabaye mu mutwe w'inyeshyamba za Rudurunana ku bari bashyigikiye Jean Michel Afrique ubwo yamaraga kwitaba Imana, bagasubiranamo na bamwe rero mu bari batamushyigikiye. Hanyuma imirwano ikaza gutangira, bakaza kugenda bicana ku buryo bukomeye. Nakubwiye ko rero hapfuye abarwanyi bagera kuri 15 mu mirwano yabaye ubwo ubwabo basubiranagamo nyuma y'urupfu rwari umuyobozi wabo Jean Michel cyangwa se Musabyimana bakundaga kwita Juvenal, bakaba baramwitaga Jean Michel Afrique nk'umwe mu barwanyi bo mu mutwe wa Rudurunana. Abarwanyi igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abarwanyi bakora ibikorwa bitandukanye byo kurwanya cyangwa se gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ni bamwe mu bagiye bahura n'akaga gakomeye, ni bamwe kandi mu bagiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abataragiye rero bahitanwa n'ibitero bya FARDC
bakaba baragiye bishyikiriza ingabo za MONUSCO, hanyuma abandi bakemera rero bakarwana bakaza kugwa mu mirwano yakomeje kugenda ibera hariya muri turiya duce dutandukanye twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Akaba ari hamwe mu bakomeje kugenda humvikana ibikorwa by'imirwano. Turi kurebera hamwe ibijyanye na generale akaba na Dr Mupenzi Jean Dolabe, bavuga ko rero ngashobora kuba yarishwe na FLN, ndetse rero na Gasana umwe mu bakoranye nawe akaba nawe ari Dr Gasana Anastasi, akavuga ko uyu mugabo ubwo amuheruka mu kwezi kwa Nyakanga 2016 ubwo amwoherezaga email, rero nawe yararimo aragenda amubwira ko yageze aho yagiye amahoro agiye gutangira gukora contact. Reka mbashimire, mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza, inkuru zacu nakagaruka.